Jana Bučanović priča kako je provela vikend. Ja sam bila u selu, pa spavala sam noću, probudili su me, baba me probudila noću i Zašto? telefonila zato što je deda noću umro. I to pradeda. Baš mi je žao. Pradeda? Baš mi je žao. Svi su mu dali pare pored njega, ležao je ovdje na... Kako baš? A ležao je on? U sanduku ili na krevetu? Pa ne na krevetu, nego u sanduku. U sanduku? I? I onda mi smo stojali pored njega i gledali smo ga dok I onda ste se oprostili od njega? I pop je očitao neku molitvu? I onda su ga sahranili? otišli su, tada je bila kiša i mnogo je bilo hladno na groblje. Aplauz.